Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengajian tem si elema ini sunu ini pengajian si manamiaan ini teh surah ini teh Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Apa itu? Ini pengajian teh insyaallah si surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah ini nih paturun ia si Makkah. Surah Makkiyah. Bos si surah ini nih wae hangkan pinaturun Allah Subhanahu wa taala ini sebabnya. Suratul Al-Falaq dan suratul Nas. Hangkan pinaturun Allah Subhanahu wa taala ini suratul Falaq ini dan suratul Nas kaniaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat lew ihap lesan. Usnia misita iye duangan malaikat ningko si kokanannya dabuain si tindakannya magtilaw tinilaw duangan niya. Pag si kokan hatu pa ini tawa sihir. Hatu ni pa tawa sihir. Paganya bahasa Arab dabuwa tuba. Uspan suhira. Ini maknanya ini sihir. Naubos pa inambuain away pa hatu. Sino pinain makatawa ininen? Inurungan Allah Subhanahu wa taala inuan wahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino pina makatawa ininen? Obus pa inambuain Labid Lubayd Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Yahudi. La dalam lehak binat tadwe niya binukukuhan la isang kunabuwa. Obus binat tadimpohe upi nampakan batu. Pag makabatik Rasul sallallahu alaihi wasallam ginakwa pinaman si Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir kina bang Mus'ab ibn Umayr. Yak pinayaman mo ene syarta kan daak me aan pa inte pag pinayaman na lai in bohein ko ni color in hinalo sa di na ko libbeg ni pagpayam imodela pa inte mian buko mian mo sinigkas na ide. Pinaturun Allah Subhanahu wa taala in ayat ini atau surah ini ini banggalin pangalekah kemon ini buku-buku ini. Pag tipunte dua surah ini sabuk dambuwa ayat. Sabuk dambuwa pa inte ini buku lek kawan kemon. Bangiya ini kelebihan man surah inte ini. Pinaturun Allah Subhanahu wa taala in surah ini pag tawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sihir inak binassas iya pag sidhelo amban mian paturun ayat ini asaan dang yung patalibon ngan doa ay a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq shadiqa billahi. Pag tawa ay sihir na ininen pinurong iya Allah Subhanahu wa taala malika ini. Alhasil sampai sekitar ko itu makajari ini hinang tambal pagibakang tahin ng Rasulullah SAW dok ini ang sababan pangalik ka yan sihir pa ito makatawa yan kamban Lubayd ibn al-A'sam al-Yahudi bangsa iyan in Rasulullah SAW tawa subhati sihir alhasil manusia iya ko isang kitahin bi makalesa ko isang kitahin bi sa mian makananang ini bang ini iyan pa ito kahalan ng Rasulullah SAW. Iyan sabab nuzulin pagge Rasulullah SAW tawa mian sihir usin panikahin. Nggak do kita dambuwa ang dua ini tamang tedo ti karuwe mas lebih hak. Bain Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bangbayang ta si surah ini, qul bisarahun o Muhammad, qul a'udhu bi rabbil falaq. Magpatalibon ko si kao. Yan si Allah subhanahu wa ta'ala, iyan kao dapo subuhin. Al-falaq to isu magmaana al-isbah, subuh. Ito makajari magmaana bigi, makajari magmaana pataalok besiyan. Sa ato kabasagan as-subuh, al-isbah. Iyan iya dapo miyaan subuhin. Buparal kaya mga pinapainte, pinapanjari, dita balak dungin Allah subhanahu wa ta'ala. Gak niya pagduruin. Sa niya ito tinartanto, si ituin, buparal painte, kaya man duin, pagge si waktu subuh, mampatik ka, niya tik ka painte, amban mura katawaan sime sihir, tawanan sime ibales. Saliin, qul a'udhu birabbil falaq. Magpatalibon ko si kao, iyan si Tuhan dapo subuhin. Min syarri ma khalaq. Duk amban kemon kalaatan. Amban kemon laat pinapanjari. Kemon ni pinapanjari. Laat i magpatalibon ko man kao. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Duk amban kalaatan, magmaana to siya en gasik, magmaana sangin. Pagme kay sabhek manane kay pagwa sangin. Pagalindim ni. Sali do manane kay ngeke, tan saitan, duk manane kay asal ateen. Kapag kanin mami alupang sangin pagwaan ni. Angkan to siya magpatalibon ko amban ka o Tuhan ko, iyan si waktu sangin. Ngini alaak ni si waktu sangin. Magmaana ro sa gasik na sininin, magmaana al-badr, ina bulan. Pagme sa miyaan inaapa sa sihirin, bang pagwa bulanin, nake asal maghinang hinang ni miyaan, bang pagwa bulanin. Natus ito, duwe maana yun, makajari pagmaana. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-naffathati fil 'uqad. Duk amban yan kalaatan an-naffathati fil 'uqad. Yan tinihu pa na ini buku-bukuhin. Naffathat jamak karendehan bitan. Pagge kahit kahanan may aamag sa sihir, may aamag tawa ayo kahit kana mandende. So pa niya natakita ko daw kasi Sudan si YouTube niyan ana agad dende kemon. Ganyan na kemon may ano kin may saharakin. Tungo si ito sa kay kahanin may agende. Binuko bukuhan ay sa amin upit tinihuban. Kaya. Wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, magpatalibong ko si kao o Tuhan ko amban yan kalaatan may aas magsasahirle lelake atawanan dende lamo di sampay lella sabi hangkan tutol na pasapi kahit kahan na magsisihir na bang sa kalindihan. Bupanahal ba ito niya magkalilahan yan. Da magpain nafathun. Pagge kahit kahan kalindihan sa buo ni masi ay kalilahanin. Bago niya maghinang kayo. Wa min syarri nafathati fil 'uqad, nihop si buku-bukulay. Wa min syarri hasidin idza hasad. Duk amban yan kalaatan aajingki bang nga jingki. Wa min syarri hasidin idza hasad, gay ke bang aahin men ngajingki duklagi nen asal niya yun pataalok lusun ain kabales be ganyan ang patek kabisa be aahin mangpay na sa daw pinasa hapin manamal baran hapak manamal hayp ng pagdasama galo sa tegel galo sa tegel ang misrani mate hayp no ano binang bubuhan mo to buwa manggayo pagdasama gani alanes pagpag hek ka si maghapin sa kite ka manamal
Si may makanak adto pinaanak mo sa tingkat ket mga lesano ganiya nagkad kagoskot. Iyan pasan laat tad manamal ni mano siya sa iyan. Mga laat ni mano siya sa iyan. O minsan kasi sa bang nga jingki. Sali do pangalta, sali to si ina ni. Bang niya kabayan de supaya ala ang bankao sa iyan panghinang de. Buyan sa pamigisan Allah Subhanahu wa ta'ala sa kitab kemo. Min syarril hasidin idha hasad. Malengkan yang duwe ro dinak kita bi magjingki. Atau enggak niya problema ni bisa kita ngajingki si duwe yan. Sekaisanan ina ilmu. Mang sa upama niya ilmu dan buat niyaan. Upi isab kyo sa inge bentuk no isab mabaya kyo ko iyehin. Sa day isab kyo mabaya bang ala ba niya ilmu nen. Dupege kan sabi masih ala duge sabi taddo. Sa mabaya adya kyo ko iyehin ko kyo istal mainggit niyaan. Na iyan ba ito makajari? Kaulay apas mo yesi yan ang pangandaakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian may makajari sa kyo jingki si saway ano basat magsadak ka. Wala jay magsadak ka sa kaulaw-ulaw sa punya sinte. Happy sa pen magsadak ka ko iba sa sinalian be. Kinopetensyahan pa inte aamyaan. Iyan ga pa inte niya la siya na. Maniya niya ape mangandaakan. Pagpuas billahi, enggak na niya makajari. Kini makajari pa inte. Yan, jingki. Wa min syarril hasidin idha hasad, tuk magpatalibon ko o Tuhan ko amban iyan nga jingki apabila ne tekka ne pa inte injingkinen. Kaya si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya asal lisin tet sahabat niya an. Us niya tekka rambuwa sahabat wisam tinulo na to pinadano kapag gay magbadyo dano kap naan manamal with ine gay pagtipahantak ahin pagtipahantak Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kay ka ba ine mo damua pong tinaino paino o ine bang pa ine ngajingkin pajingkin atawanin ine balesin ayin kapag pain na jakyo si sa iyan, makajari na bisang pinutos sako. Makapagpain na jakyo si inataywan, si hinayip, unta, makajari na kayo bisang nantong kaldero. Hawa bisahan inainin, bisahan balesin. Hanggang ganyan tanto kapag nahuan, ay, ano ito yan? Markala ito, bang may niya asilahat sa iyan. Sabi kita pahali, duksubay pinanuan niya sa iyan, gay iye, makajari maghinang sa iyan, bang niya, kung kanta pakaat niya. Ina tambalan lain supaya magpain Masya Allah, Tabarakallah. Bangpain na Masya Allah, Insya Allah gaan niya makamula. Yan si inano nalay. Ini ito yan. Binisahan nalay. Gani makamula. Pag bisa mismo gay misa din atay usa di atay nalay. Hawa bisa yan dili pangatian nalay. Tawa masih. Hanggang suwe pinapihan Masya Allah. Atawan mo gaan ni kapapihan Masya Allah, nahangkan ne in surah ini yang binasa sekitar agad-agad sa lungkuha. Inak binasa sekitar bang kita sa tuli. Kul huwa ahad mintellu, ini mintellu. Kul a'udhu rabbin nas mintellu. Pekkal wa kemon pilihan. Waktu sabtu si hadis Rasulullah SAW, in dua ini nen gak bakas ni abi pande paturun sahab-hab ne. Amban Taurah, Zabur, ini sampai dalam Quran, amban bete dua makasaman. Kul a'udhu rabbil falaq. قل أعوذ برب الناس. دكتور أخوي عقبة بن عامر دك بنسى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل الله أحد من تلو أنت أمبان أنت سنتولي إن شاء الله nggak nih umatang si bang duman pein Allah Subhanahu wa taala pinatek kasibaran ni ente umatang si so pasuno si ayat patawan surah qul a'udhu birabbin nas ملك الناس قبلك تقرأ كيف مناتهم إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس بالصراحة أو محمد magpatalibon si Allah Subhanahu wa ta'ala iyan dako manusia dako manusia Wahai yang kan saya
tinartanto hadya si dapo manusia pakai kahan jabo manusia. Kahan jabo manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Sa masih lamod si kemon. Masih lamod si kemon bang boa ni manusia. Pagi manusia tamanan hapi na panjari sa tamanan dupang sa manusia kami. Boa ni masih kemon. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas in Allah subhanahu wa ta'ala iya malik. Nakura si kemon manusia. Salit itu sebelah dunia sampai si Allah akhirat labila-bila pa ente si Allah akhirat. Gaya kaya tek ka manusia si Allah akhirat. Ini pada Allah subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Sino na pagnakurain ko ito. Intag na pagnakura bisa dunyahin. Intag na pagmalik bisa dunyahin. Sakit agen kamilikan di kemon dunyahin. Atau lahat bin kemon kontrol bi intag ni. Ga niya makasambong bisa nabuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala manunuan bisaran itu. Lillahil wahidil qahar. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada buah-buah duye. Iye sampurna ages na kawasan. Malikin nas. Ilahin nas. Al-ma'lu. Al-ilah. Ina iya subay sinumba. Ga niya patut sinumba sa di. Ilahin nas. Panumbahan kemon manusia. Subay panumbahan kemon manusia. Sa kaikahan kaamban manusia bisan sa iya nasal masih kegong. Uy, katauhan di Allah subhanahu wa ta'ala magpupanjari pito lapis bulak, pito lapis langit. Sa iya siya masih numba sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, hangkat sige kegong. Katauhan di iyan. Do katauhan di Rasul sallallahu alaihi wasallam. In iya, hinapusan Rasul, iya siya masih pagkahagan. Hikam ito ng manusia sa waktu po ito sa iyo. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Duk amban kalaatan. Waswas tu situan isim masdar. Sa magma'na isim fa'il. Amban kalaatan apabila na innasab min syarril waswas al khannas. Apabila na innasab syaitanin. Al-khannas, makajari ina syaitan. Wiswas itu isu nasab. Al-khannas bang tasabbut dzikir. Atawanin basa Quran. Atawanin adhan wal iqam atau adhan yani magbang patala yani me syaitan. Bang ke makabasa ayat, ke makabasa bang pantanya magbang patala in syaitan. Iyan ina na khannas gil al-insiraf. Asal patahala siya. Ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Iyan, yuwaswisu. Sinas satu adalah pengatian manusia. Oleh sama, pag kayo makapikil, bisan kayo maningko-ningko, pag kayo may daan sila hatle. Atau makapikil kayo, ina-ina ne, kalaatan pag kayo masih tapikil no. Sa iro ko si palihalihan iyan ko istel hinangan mo pangarikan pag in shaitanin to si ate si Majrad Dam pausaan laha yun paluhan pa ente in shaitan akan bangun pa nga meat sampai melu mo tek kamiat kelo yu si ru palunso sa siparan manusia to si ito min syarri ilahin nas malikin nas syarr waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Insin may an-nas sa pangatian manusia. Pag tuwi makapikil sa dili ni, ito pikilan nin. Inaahin alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas duk magpatalibon do isa ku amban jin duk manusia. Uy hangkan sa iri yan. Duk magpatalibon ku amban jin, jin bagaimana ketika kita bangun manusia ini sama. Kami amak sesihir masih kita bangun dan semen jin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas amban yana jin dupang jin kegong kinabangan oleh manusia. Pain desa makegongin wan nas demikian manusia. An-nas itu manusia jin duk manusia. Alhasil magpatalibon kita amban jin laat amban manusia laat.
Paimantain ayat ini nen, ya sabuk ng buwa okda ng buku. Qul a'udhu rabbil falaq isa. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Buat lek kau ke mon ini baik deh tahu asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu nak tadok ti aman ayat tuan surah ini maka jari manawal. Kajari manawal ni tahu sihir, tahu baris, tahu ini nih. Sa mas lagi ha subay mismo baran baran. Sa subay magi atiqad duwan makatahala idilin. Sa idin Allah Subhanahu wa taala mga sa idinan tahala ga niya la isiin. Taman ili adalah ho ngaji dan si tafsir lah insyaallah si mana UN si qul ya ayyuhal kafirun sampai idza jaa atau tabbat ila abina bi wata insyaallah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.